Fil-Parlament, id-deputat Laburista Joe Mizzi żvela sensiela ta' problemi li għatem fl-impjant il-ġdid tal-Power Station tal-BWSC. Semma kif tal-inqas 3 magni diesel minn 8, magna numru 1, numru 8 u numru 6 kellhom jew għandhom problema ta' leakage ta' ilma illi kessaħ. Problema oħra tinvolvi d-dump condenser illi jirċievi l-istim mill-boilers illi taqbulu tubi. Ħsara illi aktar ġiet minn operazzjoni ħażina waqt il-commissioning tal-impjant b'riskju li aktar tubi jittaqbu meta l-impjant jitħaddem. Żviluppaw ukoll ħsarat fl-apparat li saħħal l-ilma tal-boilers illi issa nbidel bieħor second hand. Għalkemm il-leakage sta trapur mit-tossiku mis-sistema tal-abatement naqsu xorta għadhom hemm. Joe Mizzi saħaq li l-problemi fl-impjant il-ġdid tal-BWSC qed jgħeddu s-sigurtà tal-provista tal-elettriku f'pajjiżna. Bħalissa li jkunu jkollna nużaw il-Marsa Power Station u delli mara Power Station kollha u nieħdu naraw kemm konna konsmajna kemm kienet id-domanda fix-xitwa li għaddiet, insibu illi teknikament għandna 114 megawatt inqas milli suppostanna biex ikollna is-security of supply kif jitolbu l-prassi power stations. Mizzi fakkar li l-Partit Laburista ilu 14 sena jwissil il-Gvern biex iħejji pjan għall-enerġija. Illi l-Gvern inna ngħidulu biex ikollu pjan għall-enerġija ilna mill-inqas 14 sena, Mr. Speaker. U għadu sal-lum m'għandu l-ebda pjan.